Evo nas opet. Tanja, misliš da je Ozrenu zaista svejedno? Ozrenu sasvim sigurno nije svejedno. Naime, on na jedan način se želi distancirati od tih emocija da bi ga manje pogodilo to eventualni neuspjeh, naravno. Zato je zapravo najbolje unaprijed se pripremiti na nešto i tako da nas jednostavno neke stvari ne mogu pogoditi. A s druge strane, on želi odigrati i odglumiti ulogu jednog osobe koja kontrolira emocije i na taj način se upravo i ponaša. Međutim, da mu nije svejedno, pokazuje to što je on nakon nominacije sljedeći dan ostanemo kući dobro, ako ne, idem Viktoriji i sve u redu, jel? Da, zapravo nikako nije gubitnik. Kako god bilo, on je pobjeda ili win-win, kako kažem. A što ti misliš, što je zapravo ljude potaklo da ga nominiraju? Mislim da je sam taj petak odlučio o puno stvari, zar ne, prošli petak? Pa ovako, vrlo interesantno to pitanje. Što su ljudi prepoznali da ih je potaklo da njega baš nominiraju? Pa upravo ti događaji koji su se dogodili neposredno prije same nominacije, kada je Ozren na neki način pokazao svoje emocije. Nažalost, ljudi se boje nekakvih većih emocija s kojima se ne znaju nositi, ne znaju kako odgovoriti na njih. I to je razlog zbog čega su zapravo nominirani i Egle i Ozren. Egle zbog svojih emocija povlačenja, a Ozren zbog svojih ekstrovertiranih emocija. Ljudi nisu znali na koji način bi se nosili s njima i onda su ih... Dakle, mislim da je najvažniji motiv bio upravo to. Ne znamo se nositi s vama i zato ćemo vas nominirati. Dobro, hvala Tanja. Molim. Vidimo se uskoro.